bakunzi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Reka mbifuriza ijambo rivuga ngo ibasha gukora ibirenge cyane ibyo dusaba nibyo twiyumvira kuko ubushobozi bwabo dukoremo buri. Imana igukorere bya bindi wasengeye, ibasha kudukorera cyane ibirenge ibyo dusaba. Bene data, mbere yo kubikukorera ubanza gusaba, usabe. Ibasha kudukorera ibirenge ibyo dusaba nibyo twiyumvira kuko ubushobozi bwawe budukoreramo buri. Amen. Ijambo ry'uyu munsi reka nkwifurize ngo Imana igusubize ibyawe, Imana igusubize ibyawe. Hari igihe Satani atwiba, ndagusengeye uyu munsi Imana igusubize ibyawe, Imana igusubize umugisha Satani yakwibye, igusubize ibyawe Satani yakwibye. Muri Yohana igice cya 10:10 haravuga ngo igisuma ntikizabwa n'ikindi atari ukwiba. Bene data, urazi ko Satani aza akatwiba amahoro mu rugo, akatwiba abana. Imana muzi ko bivuga ngo abana ni ingabire uhora watanga. Satani akaza akakwiba umwana, akamubwira umuja we, akamubwira umuntu wa rumogi, akamubwira umuntu udashoboka. Garuza uwo mwana igisuma kiriko kiratwara. Uwo n'umwana n'umugisha Imana yaguhaye. Urazi ko Satani aza akakwiba amahoro yo mu rugo, ugasanga murabana n'umugabo n'umugore nta muntu uvugana n'uwundi. Satani akavuga ngo reka mbibe amahoro. Murazi ko Satani afise amayeri yose yo kubuza ingo amahoro. Umva, Satani ntakwiba ubona. Ni igisuma icyamuzanye n'ukwiba, n'ukwica, n'ugutikiza. Arakwiba, yabona ntitosha akakwica, yabona ntitosha akagutikiza. Ariko ngufitiye inkuru nziza ivuga ngo Kristo Yesu yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Glory to Jesus. Amen. Ndagukunda mukunzi wanje Yesu. Ndabasengeye bavandimwe muri ko murankurikirana. Ndatora ino jambo ku buzima bwanyu ngo Yesu abagarukanira izanyu Satani yibye. Uwo munezero yakwibye, ico gicaniro yazimije. Yego Satani araza akazimya igicaniro mu rugo, akazimya igicaniro cyawe, akagusigiramo ibindi. Araza agafata igicaniro cyakaga akakimenamo amazi mene avuye muri frigo, ukazima neza, ukazusigara iby'Imana ubigira ngo umengo oya. Ndagusengeye ngo mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo ibyo Satani yakwibye ubigarukane, Imana ikugarukane izo Satani yakwibye. Hari igihe twiba amahoro, hari igihe twiba umunezero, hari igihe twiba amasengesho, hari igihe twiba Bibiliya tuyifite, akakwaka Bibiliya uyifite muri chambre yawe, akavuga ngo tuzigere wisoma. Ndagusengeye ngo uyu munsi Imana ikugarukane neza bihe byawe watakaje. Cyagicaniro cyawe cyazimye, bwa busabane wagiraga n'umwami zagiye. Uyu munsi wa none, glory to Jesus. Yesu akugarukanira ibyawe Satani yakwibye. Ndakundi umurongo wanditse mu gitabo cya Obadiya igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo ariko ku musozi Siyoni hazoba ubukiriro kandi hazoba hera, ab'inzu ya Yakobo bazokwiganzira ibyabo. Ayindi verse ivuga ngo abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Bene data, twebwe dukomoka kuri Yakobo mu buryo bw'isezerano. Ndagusenge ngo Imana igukomorere ibyawe. Abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Imana nigusubize ya masengesho yawe watakaje. Imana nigusubize bwa buryohe bw'Imana wagiraga. Imana nigusubize ya materaniro. Bene data, urazi ko hari igihe Satani atwiba amateraniro y'umuhira. Mu rugo rwawe wagiraga amateraniro wenyine, ukumva ikirere cy'umwami kirugurutse akakwiba. Umwami Yesu akugarukanire ayo mafaranga yawe yibwe. Murazi ko igihe Satani yiba amafaranga y'abana b'Imana, akaguhindura umukene, akakwiba abantu, akakwiba. Imana ikugarukanire. Bene Yakobo bazosubira mu byabo. Imana igusubize ibyawe, Imana igusubize icyo kintu cyawe Satani yibye. N'umusuma dufite Yesu azi gushumbosha. Haleluya. Bene Yakobo bazosubira mu byabo byibwe. Hari ibyo Satani atwiba. Ndagusenge ngo uyu munsi ukubera umunsi w'imfura, usubire mu byawe Satani yakwibye. Amen. Yesaya yaranditse ijambo 62:8. Uhoraho yarirahije ukuboko kwe kw'iburyo, ukuboko kw'inkomezi ziwe ati nukuri sizokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayarye, sizokongera.
ndagusengeye ngo kuva uyu munsi Satani ntagasubire kubona aho yinjirira kukwiba. Sinzokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayibe, ngo bayarye. Oya, cyangwa abanyamahanga ntibazokunywera vino wacumukuriye. Hari igihe Satani ukora abandi bakaza kwiba. Sinzokongera. Hari isezerano Yesu ya Imana yarahiye. Haleluya. Ndagusengeye wewe wankurikirana mukundwa, Imana yo mu ijuru igusubiza ubuzima bwawe watakaje. Bene Yakobo bazosubira mu byabo. Murazi icyo Yoweri yavuze? Yaravuze ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze, inzige zisanganguye ibyanyu. Inzige zirasangangura, ariko Yoweri yaravuze ngo nzobashumbusha. Imana igushumbushe mukundwa. Imana igushumbushe ibihe byawe zatakaye. Imana igushumbushe ubusabane bwawe bwagiye. Imana igushumbushe amahoro yagiye mu mutima wawe. Imana igushumbushe indirimbo. Imana igushumbushe, yongere igushumbushe. Yesu abahezagire kandi abahumugishe. Reka mbasengere. Data, ndasengeye uyu mwene data yaribwe. Hari abibwe amafaranga, hari abibwe abana, hari abibwe ubuzima, hari abibwe amagara yabo, bakaba barwaye igihe cyose. Ndasenze ngo basubize ibyabo Mana. Wavuze ngo bene Yakobo bazosubirana mu byabo. Ndabasengeye ngo basubize mu byabo. Ubasubize mu byabo. Yesu urakoze cyane. Ubasubize mu byabo, ubasubize mu byabo. Amahoro yawe arutukomengwa n'abantu bose, ashimamira ubuzima bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu abahezagire.